Sopra dessa Sardigna sighit una condizione de chelu generalmente in uilu, che impossibilitate de geladas mattutinas in sa zonas internas e possibilitate de formazziones de nebida in sas oras prosfittas. Ventor debiler de direzione variabile che tendene a si ponere da esa banda occidentale in su zero. Mares pagum movidus. Temperaturas minimas sene variazioni de rilievu. Casteddu 7, Tattari 6, Nucoro 6, Aristanis 4. Temperaturas massimas sena variazioni de rilievu. Casteddu 14, Tattari 3, Nucoro 8, Aristanir 2.